Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ke Meghalaya Football Association MFA uba Hamlet Sandoling mendagasngi ulap lepat ba yang kemairang Super League Arajar Arpesan bat ula IT ru ekakali kit nongpang sya kepending Umyong District Sports Association ya ke ula penyo lingba ke Chief Minister Special Development Fund. Ya kini kejelang ban IT kekali kit nongpang bat lepat ba yang kemairang Super League la penlong Hamadan Dom Maulum pending Umyong Mairang Hakbakidan baro shiphaw tri club ke beshimenta hakani kelumpung. Habakran kumukongsan uba hamlat ula aikuble ke PDSA ke belpenong ke kelumpung kum shibenta ban prila ki khun samla jong ka dong ka than ki badani ki sap yele kai bakin kiyo shaprang ha jele kai ke jongki. Uba hamlat ula pentebru banaki shiphaw tri club ke bayo banra ek namla du kan yo ban shimenta ha ke Meghalaya State League ke ban mikmat na benta ke pending Umyong District Sports Association. Shua-shua ulaong bagajala Meghalaya hausnam arja arpenyo kanyo ban penlong ke National Games kumta na kalyang jong ke MFA kelatreshi tomha bat let shakaling ki jaka nongkendong ban wat iki samla dan sap ha kam yele kai bat anthong ru iki nong hikai niki coach batbet namar baki kwa bagajala Meghalaya kanyo jingjap habakran halor ke jing IT ka ambulance uba hamlat ulaong bahaman na jing yele kai ki judan ki khap bagidan ki jing minsaw yagi rang yele kai bat lingba kan ka ambulance kan rap ban penkit marma di ki player shaka jaga ajing sumar habakidan ki jingja beminsaw ki player hang bukum gani kopor kepa kerpang asin ne klar kebu dapat khap yaw le ribon kablong kedak kejimpai tuba yang di ambulance kebala ai kerpang shaka penen Umyong District Sport Association namta kecil rekam kijongka ades kan play merkan ban kertu ya association baru bagi kali tolong tidak baik baru dia aktif semua. Balambot ulang ke Presiden Jangka Pendek Umyong District Sport Association Saudara Jong Stong Pendek Umyong Babel belum saudara Jong Kemairang Mission Ibarat Mangitan Bandar Ikan Kekepor Ki saudara Kat Begiran Kekepor Kini dalam Stong Ki official Katiak Jong Association Bodo Kat Kibedon Yehi Ki Ring Ball Jadi Kadong Hain Pro Kawai Nasobanai Kubleru Yabro Sport League Team Kibadona po Kemairang Super League dan di Super Division Kerbang yang di Art League Team Kiban Play Menjaga Ski Bakjut Kublai Kebakarpang Bakjut Semur Kebakarpang Namta Kapedem Umyong District Sport Association Keba Sisieng Kela Kodenga Beliau Bandorkat Bansaki yang di Super League Kejongpi Kedang yang juga Warra yang por yang Kublai Nagaliang Jong Meghalaya Football Association Kerbang yang Kapedem Umyong District Sport Association Kebolong Kawai Nakikot Jong ka MFA Kebateshon Kebashimkia Bat Kebopur Bank Warranty Ya Borong Ki Kalenda Ya Kabali Nalaya MFA Nilai Haki Kesebelah Kublai Di Present Bat Borong Dikot Namar Kebashimkia Yang Dikakam Kajing Trek Jongpi Shisha Kalora Si Bon Ki Montoy Namta Jong Ki Samla Piye Yak Football Hari Kedong Bat Kathai Dalam Kajing Trek Jongpi Kimi Bon Ki Samla Putbit Hak Jing Lekai Football Balemba Kani Ka Supervision Bagi Pelong Mata Kemalong Mane Kanang Job Jali Kaniyo Pada Shimenta Hawalei Bat Ka Meghalaya State League Kini ke league ke bahaya program Meghalaya hi bro kuwei bata sebenai kublai association lengwa di syukia jongki ki pelongi pekom league ni sayo ki club ki champion bersyukur hakini ke Meghalaya State berapa info di kopor kembali tip oke jelang Meghalaya kan sepertiang ya ke National Games Arsnam Arajar Arpunyo nak yang ni kon dia nabi mentang la persen balik keleng kiasian ban pen ban jengok ban yet di beliar ban jebet lengba ki bakum kini ki lig per ki bak asal ni ki belum
Ginjak kira ba. Namar bagi ke national team kalau apa mereka. Gila kuat bagi jalan mereka ke tim. Kanyo yak jinjok. Gila persang mereka keleng. Ngin scout dan ngin yet player ki batbit. Ngin sekat yak terial. Bagi saya ke coaching kita jomki. Dalam ki coach ki batbit ki barang ba ki pengidan report jalan mereka ni. Minta ngin persang. Banura ruang ki coach ke barang ba. Ki barang singkai namata ki player football jom kesti kajugi. Nama ki kuat. Baka jalan mereka ketika national team belum ajar penjauh iba penyo yang kecil job. Terdapat ikut yang kecil kerjaan cik berbon malang cik paiba bakar bangru mentajud association mentraision berpendap hoki gilik nama pada nama gilik seyo yang peliar kibat tibit. Tetapi yang juga report ke sekolah gila sisi ketika association bakar kerbak ke bangru yang ketika sporting jompi kalau kebat job bakar bet bat kuliah denti. Basketball mana kini kami kesin balingkong. Lawan kesin balingkong hamni. Matchup senem. Parsaki kali kejompi. Padahal rupuan melakukan ngom. Bana benda kepada umum district sport association dan persian ban prior ambulans. Balai namar bahagi lekai football. Ambulans kolong keberengam balik Bandung. Namar ngintip kebencana di lekai football. Kembali kidiaksi balik football mana? Dalam ni berapa amalan sejang kerbu cengih nam tak kipiah football. Hendak ngasuh kemen ngasuh tenat. Bagi kebangla kular agak sin berkambang menentang sin mengarungan lalak lebat penyo ia ke amalan lemba uji besar. Bagi sekian amalan sekarang ya pi ke perdana miong di sport association. But amalan kena disagri nam tak asuh pi bagi ia kajisa juga association kedua berprogram yang ini keambulans. Tadi kita bagian kuliah sibun penangnya ceprang ada yang district sport association. Naklian kembali pi ngine dar kali pi ngine betul ni pi ngine kerjaan pi habang kintiu bersai asal form jog sama haji lekai football. Kuliah kuliah pi berapa